lebar, merang-merang gimana gitu. Seperti perempuan Aja cerang bae eta jalma. Yosia. Di mata aing lagi-lagi nubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim, turku mah dia aing hing. Mak, punten mak. Iya bener pojok rangda. Aing mau ga, aing mau ga kalangan mereka. Desya tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira acak neng jasa menikah. Puas! Oleh! Puas! Oleh! Top, sandalnya lucu lah, ndak mau naik nang. Ini dia, bukan besok aja. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Ya Allah, lindungi Iwi ya Allah. Ampun ini nungaran karsel. Kan mah badak pawen ulin acan hiji ge. Nelpon solik ah. Deuh, ieu geuning Sarpi, Karandi, jalma ieu ah. Ih, sajen. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing naon? Lik. Dia di sia. Aing ke di mah. Oh, kadi ho. Oke, siap meluncur. Ayeuna ditungguan ku aing. Guys, aing ka dia. Cocok. Iyalah, mayan tambah kesel. Aya baturan. Aing karselik. Orang mah mabar yuk. Mabar naon do ah. Mobile Legend. Free Fire mah teu bisa nembakna. Aing mah bisa lagi nembak bikang. Ah, sok bisaan. Bagus kan? Sok ah, login ah. Udah suwe-suwe. Adah. Mobile Legend. Duh, baringu eklang layangan baturan wak. Di dieu angin. Anggo sah heka sawah ya. Itu baru dah. Wasik. Mundur banget awas Go, anggur semua kan ngaruh ruas. Maaf dah apa sengaja. Untung apa yang telagrag. Udah tapeng sama lagrag. Mun kami jatuh nek kumaha deh, saya tanggung jawab. Tanggung. Jauh kan Dori? Nanti anak aing ruag. Apa naon tuh? Doh. Apel mah ya di warung apel mah. Apel he jomur entah mah. Yo. Mending urang mah layangan bae daripada ngemain HP. Yo. Saya teu kaje lo kami ke rumah bar. Dah tersepi ngemain HP, mun ngemain bikang mah karuhan eta, menang. Yo, enggeus mending mah direk mabar jeung kami. Oh sih. Dan kipanasna ke layangan. Aing mah teu bisa ieu mobil eta mah. Aing mah bisa nage FF. Yo, sia lang layangan yang hideung eta beungeutna.
Dah kan mang sidong. Kayak beki hidung. Bari nang ku nang mah memorina penuh. Siapa? Tuh HP na teh jalma memorina penuh bae. Nang usah sih mah. Surangan bela. Itu udah Jangan bae, Gus. Ah, ngeganggu bae kan. Keur mabar Bang. Yo, lo beli sok. Jog. Oke. Doh, dini wa lokasi langayangan wa doh. Baringung. Sangat sedih ya. Kebun jagung. Foto itu. Mantap. Doh, hese ujur yuk nang layangan ge. Kamu lamun nalian bikang baru hese kacida. Saya ujur. Yes. Hi. Doh, angin tini wa. Baik. Hi. Nanti. Ah, itu. Manteri jurus sambil luhur ieu lang layangan. Senin Kemis, Selasa Rebo, Jumat Sabtu, Minggu Senin. Ah, guys. Masih di jam. Dolang lah ngana jegrang dak gubas bae. Ih. Muter jeg. Ih. Ah, angkeun bea. Angina gede bisa karat. Yo, tah sih nyari jampe maluhur. Don di kajuli yuk. Mak, kita semuanya. Mak, kan selagi kita kuliah ke Pergong. Mak deh. Kita mah anu kurang lari cenah balik mocok. Oh, mak. Kanyahoan nyimpang di saung mandor. Aku mah doyan tak. Biasa lelaki. Kan jalur iwa, Mak. Ya. Kan di sini orang sabarnya kan. Iya, begitu. Ubang yang pula. Ulah. Oh, jauh pula orang. Ulah sisakeun. Sia saya doi. Doh, panas di dia mah. Erek pindah. Ih, hah? Di puasa sedekah saya kuliahnya. Sedekah sih kan sedekah deh. Kan? Walimahan. Kan cenah nu datang di tampak. Aduh kan tadi ada buka son iyo. Oh, depan enak kaya corona tuh. Oh, biasa be yang datang tampak. Pola mah ada barat tuh di jelas setetan ada wekna kabing ngirim Oh deh. Mai kondangan tante wang kayak kan makan paila. Baraya tuh kudu. Makin jauh sih ngubengna. Ada siapa lah sob? Makin jauh ya.
Oke, abdi mah selaput darana ruang. Tadi mah. Tegannya. Tinggal. Kita bisa deh. Aku mau wi age. 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 Ini dah. Oh. Wi. Kebak begitu, maaf. Coba. Ma. Ayo dewa supa jaramina. Awas sapi mah, awak siaga bluk-ablukan sadaya pedet. Sapi. Wah, ari jama. Abung-abung budang. Jauh-jauh dibawa ngalah supa jerami, ngomong sapi. Di semu iya mah ya. Aku masih wi. Aku mah eta sih semu jenuk di dia. Aku mau wi. Ah masih naik ula. Ula-ula. Gerak aya. Aku mau orang sih, ngalah naon deh sapi. Supa. Duh, ayah. Ini saya mah jadi terbuka, yo baik wah. Ih, makanan terlezat kelos. Biong dan kyo keting mah. Ih. Di Yogyakarta dibudidayakeun, dikamolkeun berat. Sudah gila wah. Ieu mah jog neangan jarum dina jarami gini sok cenah aya pepatah kitu. Ya, ini dia supanya. Ih. Kode. Iya, lezat sekali. Nih, pokoknya nama asa. Ini mah di kita. Paling rasa pil. Stop. Cendol dawet, lang layang angin kaluhur cendol dawet, wat. Wasik. Tuh, entak. Yo lo tuh sama kaluhur kita jelo. Cendol dawet, dawet. Wasik. Santuy, guys. Malika, aku terima keputusanmu. Kamu memilih dia daripada aku. Padusya narima. Aing berubah jadi Brad Pitt. Cendol dawet digoreng dadakan 500-an haneut. Aduh, udah hoa sedih jadi bahagia apen-apen pura-pura bahagia. Jangan liangan sesoranganan. Barudak dibatakan tuh daekeun. Keur mah layangan gajeul sama kaluhurkan ya, Wak. Gobag. Ya lagi, gobag sih. Wih, ake wih, aya lanok sada gerebek wih. Wih, ake wih, aya lanok sada gerebek wih. Wih, naon sih? Naon? Aya lanok sada gerebek. Ake wih, bilang di cicing. Ih, tanaon? Jelema ya. Naon? Yang mah layangan cinta. Minta gambar kopi, gila sila kudang. Aduh, ini tadi asal londok sada iya, gerebek. Malah sedikit, Oh, layangan sih. cinta. Kopi. Kan silang yang mana yuk? Ya Allah, ya budak wah kurang ngajar-ngajar teng. Kolot-kolot nancep ke nukio, laku. Sopan ujur. Atuh zaman mana layangan mah di sana. Sedana ketek rawas. Budak kan dia wak ditelan ku aing dah. Atuh bompak nancep kana kapalo kita. Kapala. Kapala. Oh, deh kapala. Kapala sih naon? Pican. Ah, Picon. Ah, walihi bonus Gah. sih. nyeri tekene. Aya ekoran ya. Dan kumaha wae eta zamana budakna, papacokna. Aku nanjerepana tonggong aing. Awas jeung Oh, kita kenal layangan di dia.
layangan. Lang layangan cina mak. Iya ta lang layangan aing nang meuli di Hong Kong. Di Hong Kong. Dan kieu di Hong Kong. Iya, tuh kocitong. Kocitong. Naon deh. Kopi cok. Kopi cok. Kopi cek. Please wi, Please naon sih? please back. Please back. Balikin deui. Naon? Eta lang layangan. Lang layangan. Kamu tidak akan bisa. Please wi. Eta lang layangan mahal ki honcong. Honcong. Kue pancong. Ya, wah kue pancong ta. Tadi nyeri ka aing beren sia. Yang erok na. Sosopan ka kolot. Doh, saya ujur yuk nang layangan ge. Komo lamun nang layangan. Laku nang jerepana tonggong aing. Awas lembut. Orang layangan. Ada nang layangan kan wi. Kat. Please wi. Please back. Baru kanan sia ya no. Hi, etan wae eta. Etan wae. Pegat. Ulang. Tah, sih nyari jampe maluhur. Don di kejuli yuk. Lu cegan baik.